пешинин пайкараҳои Синову, Фирдавсиву, Низомию Ҷомӣ ва Умари Хаём истодам. Корномаҳояшон онҳоро ба мақоме расондааст, ки номашонро ифтихори мардум сохтааст. қаҳрамон он нафаре ки ҳам миллати худаш ва ҳам дар миқёси ҷаҳонӣ вай эътироф кунанд. қаҳрамонии вай вақте ки шумо мегӯед ки аз ҳамин лиҳоз мо қаҳрамон додем ба ин, миллати дигарам эътироф карда тавонад, ки ҳақиқатан кори вай арзанда аст. онҳо қаҳрамонҳое боқӣ мондаанд, ки мисли рӯзҳои мо касе унвонашонро бо ягон амру фармон тасдиқ накардааст. боз аз чеҳраҳои таърихӣ касонеро низ дорем, ки дар майдонҳои корзор ба унвони манофеъ ва арзишҳои ҷонбозӣ карданд. Деваштичу Муқаннаву, Абумуслими Хуросониву Восеъ ва боз даҳҳо нафари дигар. фақат додани унвонҳои расмӣ дар овони шӯравӣ ба қолаби муайян даромад. қаҳрамонҳои инқилоби сурх дод, ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ ва майдонҳои кишт. дар давраи советӣ вақте ки мо мактаби миёна мехондем, Талбак Лулаев Данғара вақте ки тамоми Данғара Тоҷикистону бо гандум таъмин мекард бо орд. даштҳои калони Данғара вақте ки гандумзор сӯхт, вай бача мисол бо ҳамон ҷомои бо чиз ҳамон то қатраи охирини чиз даруни оташ истода хост ки ҳамон гандумзорро накунад, наҷот диҳад, ки халқи тоҷик бенон намонад, неки худаш вай дар оташ сӯхт. бо иваз шудани сохторҳову мафкураҳо шинохти қаҳрамонҳо низ тағйир меёфт. ман фикр мекунам ки қаҳрамонои зиндаи тоҷик, қаҳрамонои зиндаи миллати тоҷик бояд бошанд дар паҳлӯи мо, бо мо қаҳва хӯранд, бо мо дар маросимҳо бошанд, бо мо қадам зананд, бо мо кор кунанд ва мо ифтихор кунем ки ҳамзамони ин қаҳрамони миллиамон будем. қаҳрамонҳои навини таърихи тоҷик 6 нафаранд ва номи раисҷумҳури феълии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ин миён аст. ин интихоби маҳдуд хело ҳам баҳсҳои ба вуҷуд оварда ва ҳам тавзеҳоте дар ин бора шунидаем. бубинед, назари ман ин аст ки шарт нест ки як нафар бояд дар ягон давраи сахти таърихӣ ягон қаҳрамонию корнамоие нишон диҳад ки баъд онам мо ҳамчун қаҳрамони миллӣ эътироф кунем ва шумори ин қаҳрамонҳо хеле кам бошад. чунин афкор дар бораи чуниву чароии қаҳрамонҳо зиёданд. биноан имрӯз аз мардум пурсидем ки киро қаҳрамон мешиносанд. муҳим ин ки дар як самт хизмати фавқулода карда бошад, хизмате карда бошанд ки дигарон то он лаҳза накардаанд. як улгӯи бошад که از او الگوگیری کنند، بر وطن خود به مردم خود خدمت کنند و بالاخره یک انسان باشه که بشر او را حساب کنه، یک کسی است که مفید است برای جامعه، نه با فکر از اینکه چطور پول بیندوزه، چطور پول جمع کنه، چطور به نفع شخصی خود، ولی در پولویی که زندگی خود نفع شخصی خود در نظر بگیره، نفع مملکت و ما میگیم که منافع اولیای وطنی خود نظر بگیره. مصاحبانمان چهره‌هایی مثال آوردند که به فکر آنها کارنمایی‌هایشان شایسته قهرمان نامیدنشان هست. به فرض مثال قهرمانی که برزو عبدالرزاقов اکنون در تاجیکستان نه و در مثلا دیگر کشورها کرد. مثلا یک تاجیک توانست که در قرقیزستان در چندین مثلا تئاترهاش بتوانید توانست که از یک مسبه خیلی سطحی بالا برآورد، هم در قزاقستان هم در هر جای دیگر. در سمت موسیقی دلیر نظرов برای من قهرمان است. در سمت تئاتر فاروق قاسم برای من قهرمان است. در سینما برای من بختیار خدای نظرов قهرمان است. در ادبیات برای من تیمور ذوالفقارov قهرمان است. و در نظم برای من لایق و مومن قناعت و بازار صابر قهرمانند. بعضی از مصاحبان ما گفتند که قهرمان‌هایمان را ما باید در بین مردم بجوییم. من حاضر بینه در تمام دنیا تخریبکاری هست. یک نفر گمراه میکنن، در یک جای سیر آدم وای رفته خودش میترک کنند، مثلا میترک صدها نفر میمیرد. شما تصور کنید که در یک جای سیر آدم همین حادثه در عین روی دادن یک دختر شجاع مثلا یک بچه نوتس رفته مثلا همون یک طرف زده میکند. مثلا از نگاه من هر یک مهاجر بچه تاجیکی که به روسیه میرود زیر باری بسیار وزنی کار میکند، در شرایط مشکل و میباید خانواده‌اش را تامین میکند، قهرمان است. با فکر ما میتونن مرزبان‌ها قهرمان باشن که با اون خاطر که در خانگی در تنگی نگاه نکرده با هم ملت خود را حفظ میکنند. برای من وزیری که پورا نمیگیرد قهرمان است. برای من رهبر کارخانه‌ای که به کارگرش ظلم نمیکند، حقش نمیخورد، دروغ نمیگوید، فریب نمیکند، قهرمان است. چه کاری که ویابا تعیینات کردگی با از دست که برآمده تاند. برخی با این باورند که جامعه تاجیکستان امروز قهرمان ندارد و نمیشود که هر نفر را برای یک کار خوبش قهرمان شماریم. برای ما امروز در تاجیکستان قهرمان لازم است که با شعارش عمل کند، با گفتش عمل کند و گفتار و کردارش یک باشد و من فکر میکنم فعلا ما در تاجیکستان چنین قهرمان نداریم. خب من نمیبینم قهرمان سزاوار بودگیش.
دیده نمی ممکن آیسته آیسته شوند. اینکه بعضی قهرمان‌های دوران خود را نمی‌بینند به قول به حکم وقت است. یه قهرمان‌ها نیستن گوییم این هم خطا است، چون که ما هنوز اونقدر دوره نگذشته است که ما علاقه قهرمان‌های خودمون رو گوییم روشاد بینیم. محصول مهنت آنها رو بدتر مفهمیده میتوانیم. هر کس به گونه خود قهرمان‌ها را می‌بیند، می‌شناسد و احترام می‌کند. همه مصاحبان ما یک چیز را تاکید کردند که همه آنها را متحد می‌ساخت. قهرمان کسی هست که مردم از او بهره مند شوند. انا همین گونه چهره دارد قهرمان در تصور عموم.